खरमजरे ISTV पावियंग ताबिरिबा सिंगमुतराम नोक्टरे हुजुमरोइबा पाव थौबाल तुरेल मोसिलक्लिबा से सरकारना अथुबा मतमदा यंगसिनद्रबदि मियामगी इहौ लाकदौरे लुपा क्रोर कया चंगना सादुना यूनियन होम मिनिस्टर संगारंबा तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट ऑफिस चाही अहुमरोम सिजिन्नदना लेबना रिपेयरिंग की मथौ तारे लोसिंदबा थबक कयासु यावरे अमदी महैरोय जीना अमसोंग विद्यारानी मिहाट की मायोक्ता महैरोय सिंगना पाक सन्ना खोंजंग संगसिनख्रे हौजिंग पुंगैबा पाव लैंगोय कारबार तौबा मियोय सिंगना थौबाल तुरेल नौमगी मोसिल हलक्लिबा असे अथुबा मतमदा सरकारना मियेंग संग्रबदि मियामगी इहौ लाकदौरे हिरमस्ता रिपोर्ट अमा मालेम इसिंगी खनसेनब येंगथिनब क्या थोकले अमरोमदना मणिपुरदसु इकंग थोक्तुना इसिंग लीटर 500 लुपा 700 फाव पीदुना लैनब यावख्रे नाकल अमरोमदा मियोय क्याना इसिंग सिजिन्नरिबा थौबाल तुरेल असी लैंगोय करबार तौब मियोय खरना नोमगी मोसन हनब हेलक्ले मसिना तुरेल असिगी नागेत खुंदारिबा मियोय क्या इसिंग सिजिन्नब यादबदगी अवाब खुदोंग चादब क्या मायोगनरे तोंगान कम्युनिटी सिंगना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की अंद्रो केंद्र की मनुंग चनबा इथम थुमखोंग इथम लांगनु अमदी मोइरांग पुरेल लोइनना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की साइटांग विलेज अमदी सोमताल विलेज दा सिंग लेबाक सिंग पेक्तुना हांगोल लोक अमदी थौबाल तुरेल की तोंगान मफम सिंगदा लैंगोय लौननबा सिंग लेबाक सिंग सामसिनबगी थबक चथरे मफम खरदा जेसीबी सिजिन्नदुना लैंगोय अगांब सेमननबा तुरेल खोंनुंगदा सामसिनबगी थबकसु चथरे जिंगी मफम क्या नोमगी मांगसिलक्लिबा अमदी थौबाल तुरेल की इसिंग हाइनिंगाई लेतना मोसिलक्लिबा असिदा सरकार की मरी लेनबसिंग ngasi फावबा खंगसिन उसिनदना लेरे नोंपो कैथल मानबगी तुरेल असिगी इसिंग सिजिनरिबा खुंजा अमना फोंदोरकपदा मियामना इसिंग सिजिनरिबा तुरेल असि हौजिक्ति सन फावबा इसिंग थाउहाइबा याद्रे लैंगोय अंगांगबा सेमदुना कारबार तौरिबा मियोइसिंगना टाटा ट्रक अमदा लुपा 5,000 दगी 1,30,000 फावबा योनबगी थबक चथरे मसिना चिंग असिगी मफम क्या नोमगी कोक्सिलक्ले महुसा की पुंसीदा अकाइबा क्या लाक्लिबा असि मरी लेनबसिंगना मिचेंग चंगहनिंगे हाइके हाना इरेल अकोई लेब अहुम मरी लुरम जगाव लेम देल हेने लुरक्त्रे सिदा कोई हाइबम खंगदरे करी हाइगदम नो हाइबम खंगदरे अदो कोई ओने दी मसि तुरियन कानाबजी हुजि कनत फंग लेत्रे दुना तवम तोकुदु मरी लेनबसिंगना तंग थिगहलगा तंग मयाम प्रजा वारी बसि तंग कोहनिंगी मियोय खरना मसागी सेंदा लंबी ओइना चथरगलिबा थबक असि मियामगिदमक खंदुना सरकार असिना अथुबा मतमदा थबक लौखटगदबने तुरेल असगी नाकेत खुंदारिबा मियोय क्याना पुनसिनदुना इसिंग सिजिनबा यारक्तबगी बरम थिदोक्तुना कन्ननबा होनसी हाइके सरकार असना मसी मतम चाना यंगजिनगिरगा मसी अथुबा मतमदा मसी करायगी कमाय तोरगा अनै बिसिंग सेलखिबनो हाइबसि यंगजिनगिरगा थिंदीबा मसी नत्रगदी थौबान तुरेंदगी इसिंग सारिबा प्रजा मियामसिना हौरागा मसिगी इसिंग जे करिदगी मोलखिबनो कमाय तोरगा सिंगसिदा था अनिरोम सेलक्पनो असुकी मतिक नैना सेलैबसे ngasiगी थौबान तुरेन सिगी इसिंग साबिर मियामनसु मसी नैनबियु अमदी अकोय मखा ताबा मसिगी इसिंग से सुमाइसुम नैदन सेलिबगी मरमजे थिदोक्तुना मसी मरु फंगना मसी सेलक्तनबा इसिंग अरुबा सेलक्तनबगी अकोय खोंजंग चंगन जगने थौबाल की अकोइबद लेबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंह के अपुनब बॉडी अमो ओइरिबा थौबाल अपुनब लु ताल की सेक्रेटरी वाइखोम निंगथेम जाउना थौबाल तुरेल की इसिंग असि महौसागुम मियामना सिजिनब याबा इसिंग ओहेनगदबने लैंगोय करबार तौरिबसिंगनसु तुरेल असि मोसन हनबिगनो तुरेल असि फाउदुना चेलिबा केंद्र सिंह की एमएलए सिंह अमदी मरी लेनबसिंगना अथुबा मतमदा थौबाल तुरेल की इसिंग कन्ननब होनद्रबदि मियामग लोइनना खोंजंग चंगसिलकनी हाइना फोंदोरकले लैंगोय अंगांगबा पेक्पगी थबक तौरिबसी तुरियन इसिंग मोलहंदब मवोंगदा अतोप उपाय अमा थिबिरगा अखोयगी थबक तु चथबियु अदुगा तुरियन चाना थंगरिबा अखोयगी मियोय लाकयागी हिंफम ओइरिबा असिगुंबा थौबान तुरियनगी इसिंग मोलहनबगी थबा सिदि तौहनबिगनु हाइदना थौबाल अपुनबा लुक तालगी माइकैदगी खंगनजरी नुंग लैंगोय सिंगबगी थबक उथोपगी थबक तौबिरिबा इसिलिनाव सिंगसिना अखोइना हाइजरिबा असि अथुबा मतमदा तौबिद्रगदी अखोइना लुक मयामगी महुत सिंजरगा अकनबा खोंजंग चंगसिलक्पा याय ISTV न्यूज गिदमक कैमरामैन राजेश कलोइना पाउदमजरिबा सुनील कुमार ISTV न्यूज थौबाल लुपा क्रोर 35 हेना चंगना सादुना यूनियन होम मिनिस्टर ओइरंबा पी चिदंबरमना इंग सोल्यूशननी 13 गी नवंबर 3 दा संगारंबा तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट ऑफिस सही अहुम लोम फरकलबसु ngasi फावबा सिजिनदना लेरे हौजिक नौना साखिबा सेक्रेटेरिएट ऑफिस असी अकाय अटोय यावबना रिपेयरिंग तौबगी मथौ तारे लोसिंदबा थबक कयासु लेरंबा थेंगनखि
हिरम सिदा रिपोर्ट अमा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स असि सुक लिसिंगनि सुपना तरुकी अप्रैल की तांग 13 दा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबो बिसिंगना जत्रा हुंदुना तमेंगलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा फार्मलैंड साकी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के किलोमीटर मंगारम चलगा लेबा मफम असिदा वर्क्स डिपार्टमेंट की मखादा एक्सेल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड वर्क एजेंसी होइदुना लुपा करोड़ 35 की मथकता चंगना बिल्डिंग सिंग साकी कॉम्प्लेक्स असिदा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर की ऑफिस की बिल्डिंग मरी सिंगल रूम अमदी डबल रूम लेबा ट्रांजिट हॉस्टल तरुक सेक्यूरिटी बैरक अनि कंपाउंड वॉल अप्रोच रोड अमदी मल्टीपर्पज हॉल यावरी अदुगा कॉम्प्लेक्स असगी मनुंग लेबा वर्क्स डिपार्टमेंट की तोंगानबा फंड की थबक सुकीबा गेस्ट हाउस की बिल्डिंग अमसु हौजिक फावबा साबा लोइदना लेरी हाइरिबा बिल्डिंग असि कॉम्प्लेक्स असगी मनुंग सारिबा बिल्डिंग सिंग असि हौद्रिंगे की ममांगदा साबनी हाइरि लोइना कॉम्प्लेक्स असगी मनुंग साबा लोइख्रबा बिल्डिंग कयागी फ्लोर दा योट उना अकाय तुइ थोकबा थोंग थोंगनाव की मिंगसेन चिंगबा कायबा का मनुंग फिबम सोकना इसंकादुना मोसिनबा ISTV न्यूज न थेंगरकी कॉम्प्लेक्स असि हौजिक नापी सिंगनांग हौजिनबना मरम ओइदुना जंगल का पंखक ओइरे हाइबदा हाइमन बथोकलोय संगा खराबा मतुंगदगी ऑथोरिटी अमतना हाइरिबा कॉम्प्लेक्स असिदा हन्ना येंगदि हाइना जेलियारोंग यूथ फ्रंट असम मणिपुर नागालैंड की जनरल सेक्रेटरी डेविड कामैना पेंड वाफुंग के ISTV न्यूज तो फोंदोरकी आफ्टर 2 years मरचु अदो कंप्लीट तौबा मोंगसि उद्रे अतोप डिस्ट्रिक्ट दि अदो इनॉग्रेशन जे लोय मा तौखरे दो तमेंगलोंग gi से हौजिक फाव से कमहायना लोय दबरा सिति प्रजा सु तीनदमनि संगा बो लोयरदि युमदो होंजिंग दो नत्रा नत्रा अदो द यूनियन होम मिनिस्टर नि लाका इनॉग्रेट तौबदुसु दो हौजिक फाव लोय सिनरे से जेनिस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड द से चंग यारे हैनको नागलमुरमदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मिनी सेक्रेटरीट ऑफिस ताब किलोमीटर मंगारम सांग लंबी असगी मनुंगदा फिबम फत्तबा लंबी की सरुक यावबना सथोक ससिन द मियामना खुदोंग चादब मायोकनरी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की DC RS गोलमैना मतमदुगी यूनियन मिनिस्टर P चिदम्बरमना सोकलिसिंग अनि सुकना 13 की नवेम्बर 3 दा संगारंबा मिनी सेक्रेटरीट ऑफिस मतौ तो होंदबा हाइबसी यामना लाइबक थिबनी ऑफिस असिदा पुन्ना डिपार्टमेंट निफुरोम होंजिनगदबनी अदुबु IEI वाटर सप्लाई अमदी फर्नीचर की आइटम सिंग लैतबना होंजिनबा ngамदबनी हाबु वाफम मार्कना फोंदोकी मसीगिसी हाउनबदी तौरी अदुबु हाउद्री हेने हाइतारे करिगनो हाबु मदुगिदा वाटर सप्लाई गिसी थबक पाखकदबा वाली वाटर सप्लाई से PICD ना मोना तौगदबा तो हुजिक खौ हौदु दुन ले मदुं नाय दं ले लोइना डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई दा लेवल से about 40 departments की ऑफिसिंग ले हो सिमयाम की अकोमोडेशन की सी साबदी साबनी मिनी सेक्रेटरी से ISTV पाउगिदमक एन रंजन मदिना रोइबम फिलिप्स फार्मलैंड तमेंगलोंग मणिपुर नोंग कांगदना पिकलिबा महिरोई नुपी मसा यावना नुपी कयाबो नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मांगनबिबा अमदी हाटपगी मायोक्ता मणिपुर लेरिबा स्कूल कॉलेज कयागी महिरोई सिंगना पाक्तकना वाकन मिफम चतखरे एमसुना मरुओइबा थौदांग लौदुना सिनखिबा वाकन मिफम असिगी सरुकामो ओइना MG एवेन्यू द लेबा निर्मला बास स्कूल गे महिरोई सिंगना सु वाकन मिफम चतखि महिरोई अमना ngasiगी खुनाय असिदा नुपी सिंगबु इकाई खुमनबिद्रे रेप हाइबसी करिसु नतबा पोट अमा ओइना लौदुना लेबसी पेंदे नुपीबु हंथना येंगबना खुनाय सि कदौनुंगदा चावखतपा माइकैदा चटपंगमलोय फोंदोखि I request to the people that we should make awareness among the people that such kind of low things about women and they look down upon women. Is it going to bring up the society? No. The equality between men and women will bring up the society at the utmost level, and we should work for it together. लंथल सना कैथेल द लेबा कैम्ब्रिज स्कूल दसु वाकन फार्मेसी चथखि महिरोई अमना महिरोई नुपी दा मियोत मिनै चथखि बा मियोय सिंग अदुबु मतिक साबा चैराक पिबिउ नुपी महिरोई दा चथबा क्राइम लेपिउ हाइखे अखोइना मथंग थोलकपा थौदु वाथो कयाबु अखोइना नुपी ओइबे अखोइ कयाना थोक्तनबा चिक्सिन से हानेसु अखोइ अइना ngasi पिजर Mahiroi Bidyarani amadi Jinabu nupi oibigi ikai khumnaba mangalaba matung minungsi khangdana hat kiba thawong yaningdaba phongdokladuna TG Higher Secondary School gi Mahiroi singnasu school mamangda khongjang changsinki nupi bu ikai khumnadaba nupi bu rape tawbada government na tumina leiba yaningde athuba matamda mara leiba miyoi sing akan bacherak pigadabani hari akhoi gi jilnaw mayam smaina numit nong makangda nupa singna kaisuletaba maongda akhoi bu रेप तौर मांगहन बिबा हातोक बिबा अखोई की इज्जत पुतेम सिंगना बाइबसे छात्र मोइना थवाय सांयावना याजनिंगे सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल की महिरोई सिंगना सु वाकन फम चटखे
nupi mahiroi da chatharakliba crime sing asida matik saba section thorang lokatlu chenaba miyoi sing maral gi matungina chap chaba cherak piu haikhe Lamphel da leiba Kanan Devi Memorial School gi mahiroi singna su wakan from chatakhe nupi oibigi ikai khumnaba mangalaga hatokpa yaningde thogdok sing asida chenaba miyoi sing akan ba cherak pigadabani haire Tauriba miyoi khudingmakta prada da sinaraga akan bacara pizaningi Thobal district ki tongan ba school college ki mahiroi singna su Vidyarani hat khiba thong yaning da phongdok tuna wakan mi from park sana chathake Thobal khangabo kakching khuno wangjing khongjong gi akoi bada leiba school singi mahiroi singna wakan from chathake mara leiba miyoi akan ba chairak pigadabani haide inana satra singda tatharali ba thong si asi koi satra mo ina yajaningde Misi asiga mari lenana sem ki badje sina su wangbal khonang makhongda wakan pham chatakhe mahiroi gi punsi kalu nihat pa akpa chairak piu nisa chaba sing maru phangna muthalasi haiba pleka sing sijinakhe je asigi chairperson Dorelna imung manungi yenglaga amade sarkarna mara leiba miyoi akan ba chairak pigani haina Thazaba pibadagi asiba haksang lauragani adumapu asengba achumba chairak pidriba fawba khongjang adumak changhin khigani haire Nihat pa asibu miyam khangna Manipuri masak khangna tadi pidri fawba jesina hanbale khalati khongjang singa si chathagani adu tawara potena imung manungi awaba singa si yaga dead body ase ngasi laurane na Chairak sida Vidyarani Mihata Jenariba Suresh Kumar ngasi CJM Thobal gi court putoktuna nimit taret ni police custody da remand lokthakre maki mathakta IPC gi section 376 302 pale Saurema Higher Secondary School da class 12 arts tatamni bi thiam Vidyarani na leikidabada school asigi mahiroi amadi oza singna awaba funglukre Government Hindi Teachers Training College ki staff amasung mahiroi singna su mihat asigi mayukta wakan pham chatakhe All Manipur Nupi Marup All Manipur Women Voluntary Association asu mihat asi kanna yaning da phungdorakle mahiroi ani TS Vidyarani amasung L Jina hat pada chenaba sing athuba matamda chairak pidrabadi miyam ga loinana makhataba akan ba ihau chatakhigani haina M Suna phungdorakle MSU headquarter ta pangtok pa pau gi mifam amada union gi president TS Naresna mahiroi ani da chathakiba thong MSU na yaning da phongdok tuna ngasi school college singi mahiroi singna park sanna wakan fam chathake khongjang asi da sarugya kiba singbu thagat pa phongdokhe education minister su satri singi mathakta rep tawraga hagam basida ma masagi oiba hadi tafam thokpa amadi haibam thokpa kamen amta pidana tumin legacy yamna lebak thibani haina su ni haidi thamjari aduna education minister su asigma yamsi tungda muk thoktanaba akanaba vision amada akanaba policy ma da asigma yamsi muthanaba yeng sanganing nupi da chatharakliba thongdok sing yamna henman khre miyamna hakchina loba matam oire haina Women Action for Development ki secretary Sobita Mangsattabam na phunglukre Manipur Press Club ta pangthok pa pau gi mifam amada mahna makha taraduna sahi asi horukpadagi ngasi fawbada nupi da chathaba miyot minai gi thongdok chani marfutare sukre singnaba mongda siba nupi tara taruk yaure nupi humudra taret mangkhibada taruk khaktamak phangba ngamle nupi taruk su hanana ba honarambagi thongdok singlei tholiba thongdok sing asida chenariba sing ayambana mayeka ba chinjak sinariba singna oire afspagi makhada mi kaya halambadu yaraktabadagi drug ki lalong ama chathaduna lamdamasigi miyambu paktaknana mangan takanana ba aron ba agency na chatharak rabra hangke democracy ki yumbi ahum oiriba judiciary legislature amadi executive matau ningthina tawdabadagi nupi angang da chathaba miyot minei mihat mipun hengat hanbane awaba taraba miyosing amata oina punsinduna yo hoba matam oire haike Masi akoi na tumina sumlaiba taragadi akoi situation Manipur da future da akoi gi oigado wa piba masi asuki matik lure maramaduna hauzik akoi gi laibiri ba concern authorities sing aduga maruina respected 60 MLAs tumina laiba matam natre hauzik hayeng November 12 da ISTV digital service ki software upgrade tawgadaba maramna ayuk pung 12 dagi numijung ba pung 12 fawba miyamna channel sing yengbada khudong sadaba khara leigani masigi damak mangjawnana ISTV yengbiriba singna waruk bidana ba khangale
ngasi upung 13 minute nifu mangarom taba matamda Churachandpur district ki Singhat subdivision gi manung channa leiba behiyang da sakangdaba singna ambush tarok padagi kuntaruk suba Assam Rifles ki personnel ani sire mari sokle hari laikhidraba ani adudi PK Sharma Silchar dagini atopa amaduna Ramcharan kawe ahen ba Assam Rifles ki personnel singna mafam aduda sangsinduna thiba humbagi thabak chatakre hari hauzik aten brem talokjari break matung na mutaram nokjari Sangai Festival Naksilak Pagal Luinana Security na Lokat Pa Section Taurangi Saruka Moina Tawal Kaitil Jasu Police na Kaitil Karakpa Sing Verification Togduna Sek Tokre Additional SP Dr. S. Ibomsa Tawal Commando gi OC CS Anil Kumar na Luchingduna Satakiba Operation Asida Saktak se Yaugdaba Amadi Chingnaba Miyoi Taramathoi Makatana Tiganabagi Damag Tawal Police Station da Sinakre Salem Kulga Yenaduna Label Lamda Kulgining Togi Asiba Haksang Pumzil Lambaga Mari Lenana Saizang Kunza Singna Kokiba Matam Kaktaba Infal Ukulban Nasidagi Hokre Ayuk Angan Badagi Hona Kunza Singna Lambida Toktuna Gari Kaya Tugaike Deputy CM Amasung Infal East District SP Angam Kamaigi Mitam Maithaduna Yenariba Wafam Sigi Waruishin Puraknaba Kolau Kaya Lauke Hongzanga Sigamari Lenana Saizang Village Development Committee President Ngangkam Bimona Haukiba November Ahumda MLA KSS Biren N Biren RK Anand Amsung K Ranjit Yauna Saizang Kunza Singa Chief Minister ga Warisanaki Warisana Baduda Yanakiba Wafam Sing Ngasi Fawba Thabakta Ontok Tabadagi Masigi Mayokta Khongjangasi Changsin Bani Haiki Agoigi Asiba Pumjanba Madayum Sajanba Aduguba Toba Mayam Hindo Bishang Mikai Naiba Agoigi 144 gi Shabai C 144 gi Artha Masakangdaba Sugumba Ainpai Valusing Basing Singbu Akoi Mapam Loktopa Sinba Pame Haina Koi Prajana Mai Tamjamni Tamjani Maoist Communist Party Manipur na Manipur gi lanai mioi amatadagi selgi mateng lawbalaiti haina lubasigi Secretary Publicity and Propaganda and Nonglen Maitei gi cherol amana phongdorakle cherol asina karigumba Manipur gi mafam amatada lubasigi mingda phone togduna natraga che tharaktuna lubasida mateng pangbinaba haiklabadi madu India amadi masigi reactionary security force singna lawtuna ba mioi singna soidana oigani haibasi miyamna khangjinbiu asigumba mioi singna sel Khaibala Labadi Kudakta Lekai Miyamna Warak Watembiu Lubasigi Oina Hokiba Methada Financial Policy Ningtina Semgatuna Levy Tax Amadi Fine Haibasina Luki Senate Loan Semgatkani Haibasi Warep Ama Oina Lokibani Lamsang Sekmai Amadi Greater Impal ya Koibada Lubasigi Mingda Sel Khongatle Haiba Sabsana Khangba Ngamle Lunena Masida Chenaba Miyoi Kharasu Masak Khangdok Ngamle Makoi gi thabak sing yamna kupna senare atuba matamda achumba wafam sing lairabadi makoi bu chairak pina ba honare masida miyamna mateng pangbiu haire All Manipur Government Aided School Employees Coordinating Committee gi dabi sing sarkar na pitok trabadi tha sigi tarahumdoi dagi akanba khongjang sangsinana ba warib lokre ngasi kai sampat lemazam nei kai dalaiba community hall da oza singna khongjang sangsin ke tha sigi tare tagi wakan pham Sangsilaba Fawada Government na Aided School Singi Dabi Pithoktaba Sipende Oza Singna Hozik Fawada Manga Suba Pay Commission ki Makhada Tolop Phangli Masida Pension Chatkiba Kaya Leire Kudakta Taruk Suba Pay Chana Halu Oza Singi Ahang Bafam Sing Mensilu Haiba Dabi Yaure Thang Taraga Humdoi Sidagi Akoi Akan Makhongjang de relay hunger strike Hawa Yauna Koi economic blockade Adagi Koi general strike Manipur Pumbagi general strike Taraga Koi Sumba Khongjang Mayam Yauna Sangchalakani Haibagi Simaga Haizaningi Atuba Matamda Kogi Taliba Dabi si Atuba Matamda Bitopuyo Haidana Koina Aided School Ozasingi Makedagi Simatang Tamzani Nipong Kudingmak Mahi Tamlasi Mahaina Atwebalani Amadi Society Amasemada Education na Achoba Thodang Ama Lauri Haiba Wakalol da Yumpam Oiduna Nasi Kongsat Ama Infal Zat Kre Kongsarasi India ki Ahanba Education Minister Oiramba Maulana Abdul Kalam Azad ki Mapo Kumon National Education Day ga Mari Lenana Indira Gandhi National Open University Regional Center Infal Nasin Kibani University Asigi Staff Amadi Mahiroi Singna Saruk Yaduna Jam College Campus Taleba Diet Infal gi Campus Tagi Kongsan Kiba Rally Adu North AOC Tamna Laglaga IGNO Regional Center Infal da Lamthung Pam Oike
नुपीद चथब का हेंब थबक सिंह हेंगललिबसी सरकार की होम डिपार्टमेंट मतम चाना मरा लेबसिंग आइन की मतेंग लौरगा कोर्ट वायल विचार तौरगा चैराक पीदबसिना अचौब मरम अमनि हाइना अंध्र केंद्र की एमएलए टीएस श्याम कुमार फोंदोखरे मागी क्वार्टर पांथोखिबा पाउ की मिफम असिदा मखा तारदुना सही खरा असिदा नुपीद चथब मियोट मिनै मिहात मिपुन हेंगलगले असिगुम्बा थौदोकसिंग असिदा चेनब मियोइसिंग सार सिट थागतुना चैराक पीखिबा मसिंग कया सुख्रबगे पुलिस न मतम चाना थबक लौकतुना चैराक पीरबदी असिगुम्बा थौदोकसिंग चथबगी चांग हंथगनी अमरोमदा लमचत साजत मांगथरकलिबा असिदगी कन्ननबा स्कूल एजुकेशन दा मोरल साइंस की ओइबा सब्जेक्ट हापसिन मथौ ताई हाइके अमरोमदा भारत सरकार की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ना लमदम असिदा रूरल टेक्नोलॉजी पार्क लिंखतनबा कयारक हन्ना चे थारखरे हिरमसिदा असेंबली की मिफम दसु कयारक हन्ना खनखरे अमदी मरी लेनबा मिनिस्टर नसु थाजबा कया पिखरे अदुबु हौजिक फावबा थबक ओइना ओंथोकपगी वाफम लेट्रे मसिदा सेंटर दगी फंगदबा खुदोंग चाबा सिंह फंगदना लेरे अथुबा मतमदा मरी लेनबा मिनिस्टर ना थबक ओइना पांथोकनबा होनबिउ हाइखे चिंद पंगाना नांगबा सरकार से लेरी होम डिपार्टमेंट थबक निथिना तौरी हाइबा खतना तबा एक्शन लो नोथवा कांदा हाइबा कल्प्रिट मरा लेरेबा रेपिस अमदी किलर में आमसिंग असी बदला पनिशमेंट पीरगदी हाइबा क्राइम से हंथबा ngamgani दु सिरिजु नतना कोई मणिपुर गवर्नमेंट दा एजुकेशन डिपार्टमेंट दा मोरल सब्जेक्ट चिनिथी नाचंदना कोई सी मोरल वाथर कोई अमदी कोई करिकुलम दा मोरल साइंस की सब्जेक्ट नाचंदना कोई तौगी मथौ दरकार लै नवंबर 13 कुन फावबा भारत पुंबदा पांथोकदबा कोऑपरेटिव वीक असे मणिपुर दसु पांथोकदौरे ngasi ICM की ऑफिस ता पांथोकपा पाउमिसिंग उनब अमदा ICM की चेयरमैन एल टोम्पिसकना नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन न्यू दिल्ली की मियंग मखादा पांथोकदबा सेलिब्रेशन असिदा रजिस्ट्रार बॉडी मेंबर कयाना सरुग्यागने मणिपुर दा कोऑपरेटिव हेना साखोटनबा होनबदा मतेंग पांगबिउ मसिना लंदम सिगी सेल थुमगी फिबम फगत हनबा होनबदा मतेंग ओइगनी हाइखे अखोई कोऑपरेटिव मूवमेंट असे लेत्रगदी भारत सेल थुंगी अवस्था फगत बंगमलोय मरम मदुना अखोई सेल थुंगी अवस्था फगलन के हबे तारबदी अखोई मानना थबक सुमिनदुना अखोई अपुनबा अमा अपुनबा मगी वखलोंदा पुनसिलगा अखोई निजेन मानना अखोई थबक तोमिनदुना अखोई भारत नतना अखोई स्टेट असिदा हेन साकोटपा सेमिलोन फगलनबा प्रजा मियांगी याइफनबो होनबदा अदुगुमलबा अखोई कोऑपरेटिव मूवमेंट असी चंगदबा यादबा कोऑपरेटिव आंदोलन से चंगदबा यादबा मरम मोइदुना अखोई कोऑपरेटिव मूवमेंट असी साकोनबो होनबदा अखोई पुन्ना निजे मानना अखोई थबक तौमिनसी हक्सांग की फिबम दा सोइबा लेबा स्कूल तमलिबा महिरोइ सिंगना मपुंग फाना महि तंबा फंगनबा मथौ ताबा पोलम सिंग पीनबा डिसेबिलिटी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स की मेडिकल असेसमेंट कैंप अमा ngasi lamlong higher secondary school da pangthokre नेशनल रूरल हेल्थ मिशन खुसमनदुना सर्व शिक्षा अभियान इम्फाल ईस्ट सिंधुना पांथोकिबा केमता जेडईओ जोन 2 की मनुंग लैबा चही तरुक तगी तरा निपाल फावबगी मनुंग लैबा तोंगान तोंगान स्कूल सिंगी महिरो कयाना केम अदुदा सरुग्या के एसएसए इम्फाल ईस्ट की आईईडी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एस सिद्धार्थना आरटीई लाकपग लोइनना चही असिदा अंगांग लिसिंग अमगा सुपना कुनगी मनुंगदा अंगांग चमापन हुंबो तरुकता दरकार ओइबा मचाक सिंग पीदुना स्कूल दा चलहनख्रे ममा मपा ओइबा सिंगना अंगांग सिंगबु पुथोक पीदुना हक्सांग दा करी असोइबा लेबगे चेक तौबिउ हाइखे ngarang midang thakibada ngairiba mongkhang lambi gi koilas ngasi ayuk phakatlamle lamdam gi praja singna penadre singjamai khetri lekai mongkhang lambi thongdagi khongman takhiba lambi asigi phit chamaya kai rongi oiba approach road asi thawal atopamdagi thikadar amana ngarang koilas thakibani numidang gi matamda thabak tawbagi mahutta ayuk nungthilda oina thabak tawbiu haina lamdam gi miyo singna thikadar da hairuba matamda thikadar aduna mangna tawriba thabakta apanma piraklabadi police sangalaga namduna थबक सुगनी हाइना केलम की हारे ngarang numidang pung nipan phawba thabak toram laga ngasi ayuk koilasing adu phakatuna leram khibani mongkhang lambi modern club na thong adu bu yaning da phungdorakle chief minister gi mafam khakta da quality maintain tongna thabak tawba made atopa mafam singdana mawong maril ta dana thabak tawgada ba oirabadi makha ta na koilas thabiraganu iram sida donor minister da che thaduna khangalagani haike tasingna thawala thupum dei ne thikadar thoiba wai thoiba athupam
कोई आ कनो मनुंग देने मागी थोंगा अंद थारिबो कोलास तुना करम स्कीम दे थाबनो मागी तुना कमाई थागेबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ले हाबे किदमता थारबरा बदमाइना अदो दा चीफ मिनिस्टर ले मफम मफम दन फजना तोरद्राबा अतोप पब्लिक एरिया अतोप मफम दन सुदो रोइद्राबा मसी अखोने सुयाम कन गांगनिंग दे तसना गदि कितंग मेंग चंगनिंगे अदुगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुमंगारे ऑनरेबल मिनिस्टर सुमंगारे मसी कितंग मेंग चंगनिंगे अदुगा कितंग फना तोनिंगे मखोइना पुक्सिन सिंगना तोरबा अखोइ मणिपुर गी काचिन क्वादा लेरिबा सिगुम लिसिंग ने लेरंगने National Education Day gi thoram State Council of Educational Research and Training SCRT Lampel Pana Susinduna Directorate SCG Office ta pangthoki thoram aduda Commissioner SCRT PY Joint Director Jim G Thingji Jam S Anandi amadi Head of Department A Romel su sarukya ki thoronga mari lenana Lampel Patki akoibada rally amasu satki Chief Guest oina sarukya kiba Commissioner Wi-Fi na Education gi lamda chen chongliba amadi honajariba sing tawimal khangba utpana National Education Day pangthokpagi achumba wahanthok oigani SCRTC training da hena thawai yauna sangsinbagi mahutta research work da oina akanba mieng thamba tangai phade Directorate asi School Education gi syllabus semnaba leibani khangna official singna pukchel sengna thabak tawhaningi official singna mathau masak khangna thabak pangthoklaba matamda Manipur da magul leiba education purakpa amasung afaba mahiroi puthokpada mateng oigani haikhe. Now that the department has become the authority for prescribing the syllabus and the salary for various classes under the various education institutions in the state, we should take this role in all sincerity and in all competence. Mapalebak singdagi selgi mating loba NGO kharana sel sijina khibagi thagatpam thokpa se sang matam chana thagatabadagi Manipur da leiba NGO khudingmak mingsat thiningai oheli haina NGO Forum Manipur gi luchingba singna pendaba fungdurakli ngasi Self Employment Voluntary Association Seba Manipur gi office ta pangthokiba pawgi mifam amada Forum asigi President Y Surchandrana Foreign Contribution Regulation Eki makhada Ministry of Home Affairs na India gi NGO lising tara chom kuntra mathoi matam chana UC thagalaktabadagi sahi sigi March kuntra mathoi fawada blacklist tawgani haina lauthokliba asida state asidagi NGO chani marfudra mathoi yaure masina NGO khudingmak mingchat thiningai ohele haike sarugya kiba forum gi luchingba chinglena Manipur da NGO lising manga henalei makoi gi manungda forum gi makhada chatuk ni forum leide blacklist tawgani haina lauthokliba sing asigi manungda ayambadi educational institution singni Manipur gi NGO sing niyom chumna amade thamoi sengna thabak tawba kaya yaure origliba phibam masina pumnamapu mingchat thiningai ohele UC thagatpa ngamdaba singi manungda niti niyom ningthina khangdabadagi thagatpa ngamdaba kaya su leire makoina mateng niraklabadi forum na technical support pigani NGO tawriba singna su miyamna lana udanaba thamoi sengna thabak pangthokhani haike sengna thabak tawjaba mi singi de amu akhoigi makoi mioi kharana haitare ba kharana sana foreign phal lawraga matam chani UC thaba ngamdabagi mayamda lana amka ubanbase masi ubigan oina sengdokjabani yam sengna hairagadi Sangai Festival ka mari lenana Manipur State Power Distribution Company Limited na miyam na chatok chasinda nungai na ba mai thanana bagi thabak chathari ba sinamaram oiduna New Chekon gi area da electric pole hongdok hongjin gi thabak chathari masina New Chekon da laiba ISTV network ki substation ama oiri ba II cable na miyam da network asigi program sandok pada kudong sada ba khara mayok nagadawre masigi damak network asina waro bidana ba khangalakle haje amuka na tembe amtalok jare Neki matungna memang amukan na taram nok chari. Tha tarwong gi mamang da chan kiba singjamai waikhom laikai gi mongkhang lambi thong torban da chan kiba returning wall mafam kaya da chekhaire. Laikai gi mi amana ISTV da sarkar na paikali ba sakat thorang da sijinari ba senfam ase miyam gini mawong maril ta dana wall challaga yamla ba senfam lokthok kiba contractor amasung mari leina ba sing chief minister amasung works minister na miyeng sangbiduna cherak preview haire. Kriek chatna khotna masiju problem koina jo han haije khamni adubo tha taruk ta ngai jahi bu phadi simaya kriek chatna masida misi mina thogadi masidi yamna problem yam chok thokada poni masi sarkana masi athu matamda miyeng
ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯩꯖꯩ Manipur University gi hayang pangthokadawriba mikhal asida mahikol asida tamliba mahiroi singna wakhal leitana amadi musugi afaba luchingba sing khandaba yade haibagi wakhalolda ingna chikna bot thadabiu haina mahiroi tarukna semba monitoring cell of college and higher secondary school student union election gi convener gi charol amana khangalakli musu revival demand committee na su kupna yengsinduna khana chainaba thoktanaba honabiu hari Mushroom Growers Association Manipur na sinduna ngarang Laikot Komda Chengum Thabagi awareness pikre Thoramasida Central Agricultural University ki Professor N Iboton Jennings ki Dr. M Mahendra Agricultural University ki Associate Professor Dr. R.K. Tomisanasu Sarugyaki Rama Foundation Manipur na sulwang samam dalem na chengum thabagi training pangthokre Thoramasida Foundation ki Managing Director R.K. Soramna training adu da sarugya khibi M Miranda da chengum thaba hongnana bagi damag selgi mating supiki Kongba Laishram Laikai da su Women and Child Welfare Association ka khusam naduna chijak liba amasung processing gi thoram pangthokhe Theatre Center Manipur na sinduna nipu manga suba short play competition tha siki taramari dagi taramapal fawba MG Hall da pangthuklagani Theatre Center gi President Nabaware Panna Paumi Singda handaki festival asida short play mapan na saruk yagani aikoi gi natpu mapung phana yokhanabagi dama Cultural University ama lingbiu haike Taxi Kasi amasung phajaba lamchat sajat yaudana napal galoina na thabak torobadi kaidawnung da mai pakpa ngamloi haina Hill Area Committee ki Vice Chairman Jet ki khonbong ni maina phungdukre Southern Evangelistic Fellowship Youth Union na sinduna ngarang nungba da Gospel Trophy hawdokpagi thoram da wafumasi magna phungdukhibani thoramasi da Tamelong Kendra gi MLA Jamhelung District Congress Tamelong gi President PS Adai su sarugya ki trophy asida kul tara taretagi lakpa football team tara taret amasung volleyball team tara taruna sarugya re ki khonbong na makhatana Manipur gi maming leiraba sanaroi kaya lamchat sajat phajadaba amasung thaksi khasi leitabadagi makoi gi maming takidaba kaya leire asigumba si thoktanaba haurakliba naharol singna section ba mathau tai haiki thawamdu loiraba matungda nauna sagaliba nungba video office complex su yengsinki National Urban Livelihood Mission amadi Manipur Urban Development Agency ki makhada Images of Manipur na pangthokpa anisuba batch ki tha ahumgi photography course ki sarukama oina field visit langol chingsang da sathakre course asigi sarukama oina photo contest amasu pangthokki North East Development Foundation na sinduna Aizol da pangthokhiba manga suba North East Award ki Mobile for Service Delivery kangta team kumhaina recognition ki certificate phangle Ngarang ayuk Chandel District ki Jion Langkhol da Myo MSc na phangle Chandel Police Station ki OC ki Cherol amana Myo Estate sahi kuntrarong gi lenga oigani foot mangarong wangi mamai koida nei amuba masugi high neck amalili Amuba masugi khongraw asangba ama setle masak maming khangdok na ba Jennings ki mokta thamle hawisan bagi pau Nasi sana bagi pau de football Aniska Uyumpokna KDYC bu mai tiba piduna Nipan Suba State Level Junior Open Football Tournament ke semi-final changkre Lamsang Football Club Kudaiban Lampak na sinduna club asigi ground da team tara mangana saruk yaduna chathariba Nipan Suba Set Level Junior Open Football Tournament ki ngasi ahan ba sanakiba ahum suba quarter final match da Aniska Uyumpokna KDYC Kundi Kudaiban bu goal ani amada mai chiba piduna semi final changkibani Aniska Uyumpokki mai pakpagi goal ani adu Laisom Ekena ahan ba half ki kuntramatai suba minute chanki atopa goal aduna N Babuna ani suba half ki humpumapan suba minute chankibani KDYC Kundi Kudaiban gi amata ngairaba goal adu Gaidilungna ahan ba half ki ahan ba minute chanki match asida mai pakpagi goal chankiba N Babuda football gu pamjaba babok amana selgi mana piduna pungning thawatki hayeng mari suba aroiba quarter final match da Yumbu Football Club Lamsang amade United Chekmaiga sanaragani
All Manipur Football Association Sinduna Thasiki Tantara Mangadagi Kuntaruk Fauba Junior Boys Inter-District Football Tournament Pangtuklagani. Ahoba Numitki Ahanba Grounda Infal East District Football Association Amadi District Football Association Thawalga Sanagani and its Grounda District Sports Association Kaksing Amadi District Sports Association Bisnupurga Sanagani. Amaram da Pangtukadoriba Tournament Asida Ampana Match Commissioner Oina KSS Modu Sandra Amadi referee kun khankre khalaba referee sing thas ki tang tara mari gi nungthil pung amatabada match commissioner da report torna ba amfa gi general secretary L Ranjit Roy na thador pachol amana khangalakli Athletic Association of Manipur na sinduna thas ki tang tara taruki ayuk pung tare tabada manga super state cross country championship pangthulagani championship asida sai tara taruk amadi tara nepal makhagi nupi masa amadi nupa masa men women junior men and junior women ge athletes singna atho ehen tanagani championship asidagi khalaba athlete sing UP gi Banarasi the Pangthokadoriba National Cross Country Championship ta Manipur State ki oina sarugiyagani hari December ki tang kulumdoidagi kunipan fauba Chandigarh da Pangthokadoriba Nifumatoi suba Junior Boys and Girls National Volleyball Championship ta sarugiyarunaba All Manipur Volleyball Association na volleyball sanaroi kunmatoi khankre khalabasing thas ki tang taramarigi ayuki pung taret tabada Kumalampak outdoor volleyball court ta report tawarnaba khangalakle Thasiki tang tara tareta Gawada Pangthokadoriba AIFF Academy gi sai tara mari makhagi nupamasagi National Trial and Coaching Camp ta sarugyanaba AIFF na Manipur gi Nilamani High School gi nupamasa sanaroi ani Chungmai amadi S Krishnakanta khalakle Kalabasing AIFF Training Center da Thasiki tang tara manga fawbagi mamangda report torna bakhangalakle Yes School Kankut Team A na Teka Kankut Team A Pisumbu Maitiba Piduna Tarasuba Players Trophy Mixed League Cum Knockout Kang Tournament ki Quarter Final Chankre Match asida Teka Kankut Team A Pisum Maitirabasu Mamangi Sanakiba Match Singi Result Yeglaga Quarter Final Chankre Yes School Kankut na Sinduna Sri Sri Gopal Dev Mandap Yes School da Kankut Tara Mangana Sarugiyaduna Chatariba Tarasuba Players Trophy Mixed League Cum Knockout Kang Tournament ki ngasasana kiba match ta Yes School Kankut Team A na Teka Kankut Team A Pisumbu Panjil kun Tara Manga Kaptuna Maitiba Pikibani All Manipur Football Association na sinduna home away basis ta team taret na sarugyaduna chatha kiba tarangapal suba winners cup ki match ta hayeng 11 star SU akampat ki home ground oina Kumalampa ki artificial tapta football club Jaleng Sadar Hills ka sanaragani atopa match amada Lampa Hairok ki home ground oina Hairok Higher Secondary ground da Young Physic Union lalambunga sanaragani Manipur State Yoga Association Sinduna Thasiki Tangtara Taruktagi Zen Manipur Dance Academy da State Level Yoga Championship Cum Trial Selection Pangthuklagani Championship asidagi khallaba sanaroi singna mathang sahi gi January thada New Delhi da Pangthukadoriba National Yoga Championship ta sarugyagani sarugyaningba Yoga Center singna category khudingmakki sanaroi sing entry form tha asigi tang tara manga fawbagi manungda pisilakadabani hari Thailand gi Phuket Patong Beach ki Holiday Inn Hotel da tha asgi taramari da pangthokadoriba Olympic Council of Asia Sports Committee gi mifam yaunabagi damag Asian Thangta Federation gi President Prem Kumar ngasi imphal thadokre Asian Karate Do Federation gi committee just oina sakhanglaba North Eastern State ki oina ahanba oiriba Sensei Mutum Bangkim RC Chairman A grade committee gi referee National Kata Judge Sensei M Tala Ahmad RC Secretary yauna National Amadi Asian Examination da grade qualification da Mai Paklaba Manipur Amateur Karate Do Association gi referee Judge Taramapan Association asigi State Referee Commission gi member oina nominate tokre Hauzate Paukara Trinamool gi MLA ke Saratna Party gi President T. Syam Kumar bu disqualified tawnanaba thangat khiba wakat hadoksaragi haina ngasi sathakiba hearing da thamkhre hari aduma pu hiram sida warep amalongna naba speaker na thasiki tara manga da matam lekhre amaram da Kim Gangtena MLA I ibohal bigi mathakta thangat khiba disqualification gi hearing November 12 da lekhre hari
KG Premier League ki team oiriba awonba khunai amasung saukhatpa puraknabagidamag sanau haibada yumpham oiraga ngasi access YDO moirang amade Caesar blood and transfusion ga khusamnaduna blood donation camp ama moirang konjengbam lekai community hall da pangthokre camp asida KG Premier League ki sanaroi nifumathoina EPK Narcotic Cell Imphal West na lupa lakh tara rongi oigadaba ganja kilo lising amaga chama fare police ki PRO gi cherol amana ganja sing adu tata truck amada hap laga jeri da punana ba honarambadagi moidang pokta phabani hari amaram da Thawal Police Commando na RPF PLA gi mi ama kaksin khunau uchan makhong leikai dagi fare pharabami adu de khumuk sam roman chahini phuma thoi apokpa amujau kawi hari Housing ngasi nomagi engsa ki pauda ICAR lamphel party ki phangba paugi matung ina ngasi ki khwaide ki 7 degree Celsius kunmapan dasnik mari khwaide ki ingmana degree Celsius taramathoi dasnik mapan nungsita yawba ising manil gi chang ayuk to chada marfu humdoi nungthul dana chada yangkhai manga nongju gi chang nil Housing bidamaru ba pa mukhana Thawbal Turel mosilagliba se sarkar na thuba matamda yengsindrabadi miyam gi ihau lakadaure Lupa crore kaya sangna sadana Union Home Minister na sangaramba Tamelong District Secretariat Office chahi ahumlom sijinnadana leibana repairing gi mathau tare loisindaba thabak kaya su yaure amadi Mairoi Dina amasung Vidyarani mihat ki mayokta Mairoi singna pak sanna khongjang sangsin kre ngasi go na ISTV na pizaba paw matang solution jare meng tabiriba singbo mukahana khurum jare